Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Alabanza al Señor, alabanza a Dios. Alzamos a la iglesia, una Dios honra y gloria. Alabanza a Jesús, aleluya. Dios Todopoderoso está aquí en presente a buena noche, aleluya. Su presencia, su canela también merinosa a buena noche. Alabanza a Jesús, alabanza al Señor. Oh, gloria a Dios. Maravilloso Señor, junto con nosotros a buena noche. Disposición de palabra de Dios, hermano Joel Charles. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, alabado a Dios, hermano, está presente, está aquí bien presente, está Dios Todopoderoso, está maravilloso, aleluya. Oh, gloria a Dios, alabanza al Señor, aleluya, alabanza al Señor, aleluya. Nuestro hogar es Jehová de la gloria, llamando de tanque, Señor Jesús, aleluya. La que nos abrimos, baby, la buena china, hermano, aleluya. De Mateo. Obviamente. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Esta pulpa. Aleluya. No, de Mateo. Capítulo 7. Chapitre 7. Versículo 7. Aleluya. Verset 7. Matthieu chapitre 7, verset 7. Aleluya. Versículo 7 con 8. Amén. Alabado a Dios. Tanto mundo busque esse que alabado a Dios. Aleluya. Continue à adorer bon Dieu là. Alabanza al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Aleluya. Esta dice así aquí. La palabra de Dios está bajo de está de nombre de Tata 7, versículo 7 y 8. Matthieu 7, verset 7. Aleluya. À 8. La palabra de Dios está bajo de está de nombre de Tata de Ello y su Santo Espíritu. Amen. Está dice así aquí. Pide y luego do donando bolso. Busca y bolso lo haya. Bate y luego do abrir para bolso. Para sobra quem que pedir tá receber e som que buscar tá haya e para som que bate luego do abrir. Aleluia. Nous allons parler de papa avec petit là avec cet esprit là. Matthieu chapitre 7 verset 7 vers verset 8. Mandez y a ban nous, chercher n'a joindre, frapper y a l'ouvrir pour nous. Parce que n'importe monde qui mandé va recevoir, monde qui cherche va joindre. Y a l'ouvrir pour monde qui frappe. Alabanza, Señor, aleluya. Nos pedimos una nación, aleluya, para que oración para el mensaje a buenos. Amen. Alçamos a mão na lever meu e será bom ferme geo, aleluia. E começa a clamar a Deus a noite, amém. Alabança, Senhor. Deus está bota grande, bota precioso, bota maravilhoso. Padre celestial, nós está exaltado o nome santo Deus meu. Nós está donando honra e glória. Padre santíssimo, Deus da glória, bota aqui em presente. Espírito Santo, a bota dono de serviço aqui a noite. Padre da glória, mira você servidor, Padre Santo. E também recebo palavra Deus meu. Senhor, está solamente um instrumento de bom tata. Oh Deus, cada de boiuna em outro lugar aqui mirei, a venir para Santo para receber de Deus meu. Senhor, a boca necessidade não. Você, oh Deus meu, lo qual boiuna te mestel, Padre. Perceba da glória, nosso coração está disposto, Padre. Não está disposto, mirei, Padre amado, para receber de Deus, Padre Santo. Tata, usa você servidor, Deus meu, para a glória, a palavra sali, Jeová, com liberdade, Padre Santo. Toca a noite, Jeová, quebra a cadena, Padre Santo. Hace milagre, Padre, hace costan grande, mirei, mas sempre Deus da glória. Nós te damos honra e glória, Senhor. Nós te mandamos, meu Deus. Amém e amém.
Gloria a Dios. Vamos a cinta, Nous aleluya. capables de chita ensemble, bien-aimés. Tanto nos cinta, alabamos a Dios, aleluya. Pendant que chita, El Espíritu Santo está aquí bien presente, aleluya. c'est l'Esprit bon Dieu qui est la présence. Dios está aquí bien presente. Bon Dieu, papa là, soya. Está pasando por aquí, aleluya. Passez en dedans là. Aleluya. La palabra de Dios, a noche la palabra de Dios está predicar el tema aquí. Et par soya, parole bon Dieu pour prêcher des thèmes ça. Pedir lo que está bon en el nombre del Señor. Mandez ça qui est bon dans nom Seigneur. Pedir lo que está bon en el nombre del Señor, aleluya. Mandez ça qui est bon dans nom Seigneur. Nós estávamos pedir para definição de algo essencial. Nous un mot mandé, c'est un mot essentiel. Nós queremos pedir algo que tem o mistério de Deus, Vous demandez un bagage qui est au besoin. tá coisa que tem o mistério, tá coisa essencial que tem o mistério de Deus, C'est un bagage aleluia. essentiel qui est au besoin. Nós tem viajado para pedir, aleluia. Même si des fois on va demander Nós está como tem que pedir, aleluia. comment pour demander. Pelo Deus Mais bon Dieu, tout Todo-Poderoso, pouvoir, e Deus Tata, bon Dieu papa, e o Espírito Santo, et petit à e Jésus-Christ. para mostrar e caminhar tem que pedir, aleluia. Très qui côté pour demander. Alabanza ao Senhor. Pedir com entendimento, irmão, aleluia. Bon comprendre. Pedir pelo qual que você mistério, Demander c'est un bagage qui est au besoin. como diz, não está tão coisa que você pedir Deus, você ele, Tout aleluia. bagage on va demander bon Dieu capable de joindre. Tem errado você pedir Deus algo, Il n'est pas fort demander bon Dieu un bagage. por exemplo, você mistério de auto, Par exemple, si vous avez besoin d'une voiture, une machine. pelo não está trabalhando, aleluia. Si vous pas quoi travail Pelo mistério de auto, et puis vous avez besoin d'une machine. pelo não pode pedir Deus auto e pelo não está trabalhando. Vous ne pouvez pas demander bon Dieu une machine et puis vous pas travail. Essencialmente, no qual que você tem que pedir Deus é trabalhar no primeiro lugar, aleluia. Premièrement, ça vous besoin demander bon Dieu c'est un travail. Ora vai pedir Deus e trabalhar ele, Là que vous demandez bon Dieu travail ça, Deus está dando o trabalho, bon Dieu va au travail e là. depois Et puis você après, tem que caminhar para pedir Deus, me que auto para me vai il y a trabalhar. un espace là pour demander bon Dieu une machine pour capable de travail. Também você pedir Deus tal coisa, Deus não está dando nada, Il y a des fois demander bon Dieu tel bagage, il pas baoul. pelo Deus sabe o qual que você mistério. Mais bon Dieu connaît qui ça a besoin. E sa de com ele está dando nada. Il connaît pour qui ça pas baoul sur demander là. Pelo essa bombom, o qual está donado, te sei tá bom babo, Mais il aleluia. connaît très bien ça que le baoul c'est ça que bon pour. Tá percebe tem que pedir Deus com entendimento. C'est pour ça que vous demander bon Dieu avec bon comprendre. Pedir com compreendimento, Demander bon Dieu aleluia. avec bon comprendre. Sobre Deus está grande e está todo poderoso. Parce que bon Dieu grand, bon Dieu a tout pouvoir. Nada é impossível para Deus, Il n'y a rien aleluia. qui est impossible pour bon Está Dieu. real. L'irréel. E Deus está é sun que está librado, C'est bon aleluia. Dieu même qui va délivrer. Lo qual que está pedindo está donado. Ça qui va demander, il est capable de Tu baoul. percebe a palavra de Deus está bisa assim aqui. Vous sa parole bon Dieu dit comme ça, Pedir demander, e lo il y donar. a ban nous. Na bolso. Pastor lá, ela vai pedir algo, Parce que là que demander un bagage, Deus está donando. bon Dieu capable de baoul. Pastor, Deus tem tudo coisa. Parce que bon Dieu a tout bagage. Tudo coisa de Deus está, aleluia. bagage c'est pour bon Tu Dieu. percebe que tu pedir Vous ele. voulez savoir je demander. Não leste tem vergonha de pedir Deus algo, aleluia. honte demander bon Dieu un bagage. Lo qual que vai pedir ele, Ça que demander ele está là, donando. il capable de Pelo que baoul. tu pedir ele, em nome de Cristo Jesus, Nous besoin aleluia. demander lui dans nom Jésus-Christ. Tu percebe Deus abisa da palavra aqui, busca, aleluia. Il veut ça lui dire chercher, E buscou amanhã. n'a joindre, Bati frapper, e logo do abrir a bolsa. il y a l'ouvrir pour nous. Pastor Bla, quem que pedir, Parce que n'importe monde qui demande tahanha, va recevoir. vai receber. E é som que buscar, Monde qui cherche tahanha. va joindre. Glorificar seu nome, aleluia. Alléluia. Gloria a Jesus. Deus está grande, está todo poderoso. Bon Dieu grand, bon Dieu qui a tout pouvoir. Aleluia, maravilhoso é o Senhor, aleluia. Grande botame Deus, aleluia. Alabanza, Senhor. Oh, Deus todo poderoso. Alléluia. Pastor Bla, Deus está, é som que está livrado, Parce aleluia. que c'est bon Dieu qui va délivrer. Pastor Bla, ele diz, quem que pedir, Parce que n'importe monde qui demande, il ele está receber, va aleluia. recevoir. E som que buscar tahanha, aleluia. chercher, capable de E som que bati, Et monde qui frappe, olho abrir a il va bolsa. l'ouvrir pour lui. Ao noite me que bisabo manan. À ce ça que mon Abre Dieu o coração, aleluia. L'ouvrir cœur. Se tá Espírito Santo de Deus porque Si pedir, c'est esprit mon Dieu va demander, pedir il ele. va demander. Abre promessa, aleluia. L'ouvrir. Ele tá do nada, aleluia. L'ouvrir.
Eta Dios real. Ils sont Dieu réel. On a beau pedir algo eta donabo. Les que demandent le bagage qui va pas. Pedir com população limpa, aleluia. Abre promessa para Deus. L'ouvrir pour bon Dieu. Abre promessa para Deus e nabo, aleluia. Eta tocabo a noite, aleluia. Se tá sanidade do mestre, aleluia. Il connaît qui sont besoin. Se tá sanidade do mestre, a noite. Si c'est guérison besoin à soi. E per sanabo. Il va guérir. Pedir Deus ele tá sanabo, aleluia. Abre promessa a noite, aleluia. Abre promessa para Deus, aleluia. Deus tá genabo, aleluia. Ele tá tocado, aleluia. Ele tá libertado, aleluia. Se que lá não vou problema não. Aleluia. Na dificuldade não, Na aleluia. épreuve, na difficulté yo. Pero Deus tem último palavra para vous, Bon Dieu aleluia. a un dernier mot pour. Alabanza, Senhor. Alléluia. E tem último palavra. Il y a un dernier mot. Eta sakabo kamina bota, Il va aleluia. arrêter au côté où il est. Romanon, Frère Samuel. siga buscar a presença de Deus. Continuez à chercher présence Pedi bon Dieu. Deus no qual que você mistério, Demandez bon aleluia. Dieu ça que vous Eta besoin. donabo no qual que você Il est capable mistério, de faire besoin. aleluia. Me acorda ora mita pata, pedi Deus para genar-me com o Espírito Santo. Moi songe là qui me demande bon Dieu pour te remplir avec cet esprit là. Ora Deus acaba a mostrar Là que bon Dieu film montrer. me com o Espírito Santo. Il film montrer moi cet esprit là. Santo, nota ambiente, Il dit cet esprit c'est pas un vent, il montre comme ça. tá personnage. C'est un personnage. Depois o pastor lá acaba assim estúdio, Et aleluia. après pasteur vient avec une étude, Ela mostra branco, preto liba branco, il montre ça noir sur blanc, sur blanc. com Espírito Santo, tá Que personnage. cet esprit là c'est un personnage. Meso lá, Même côté, me tem desejo, aleluia. Moi j'ai un désir dans quel. Me tem gana de rena, Moi aleluia. j'ai envie pour me remplir. Espírito Santo, ma pedir ele, aleluia. Demande esse Espírito. Ma abrir me mesa, aleluia. Ma abrir me mesa. Moi, l'ouvrir. Ma pedir Deus chenar-me. Moi de bon Dieu rempli moi. Me abrir me mesa para receber Espírito Santo. Moi l'ouvrir pour me recevoir Deus cet todo esprit. poderoso, aleluia. Todo pouvoir. Aliname. Il rempli moi. Ma corda de ame, tá para traduzir para irmão Cristóvão, tá para cinta para trás. Moi songe l'aime taper pour frère Christophe pas E derrière. dia minuta Paul papia mas. Juste Tá après que da papia de elanga ai. je t'ai parlé seulement dans l'ingénieur. Alabado Deus humano, aleluia. E te presente. Deus presente. E te tocado a noite, Deus aleluia. abençoe. E te libertado, aleluia. Espírito Santo tá aqui dentro presente. Deus E te tocado a noite, aleluia. Se você pedir, aleluia. Pedir ele, e te linamo a noite, aleluia. Lipo liblado, aleluia. E te tocado a noite, aleluia. Pedir ele com o coração limpo, aleluia. Que próprio. Deus está tocado a noite, aleluia. Se você pedir com o entelo, com o coração. Se o manda tudo O Espírito Santo está passando por aqui, aleluia. Está chenado, aleluia. rempli. Abre promessa para Deus, aleluia. Larga Deus o braço na bebida, Bon Dieu fait aleluia. un travail dans nous-mêmes. Alabanza, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Alabanza, Senhor, aleluia. Oh, va de la glória. Alléluia. Thank you, Senhor. Larga nos Biden. One, On allait dans Jean, just quarter, aleluia. Jean 14. Sigue lá para o Jesus, mano, aleluia. Este presente está aqui dentro, presente, aleluia. Está tocando a liberta, aleluia. Está nesse versículo 13 Jean e 14, 14, aleluia. Jean 14, verset 13, verset 14. Tudo o que você pede em meu nome, esse lo me hace. Para etata world glorificado em eu, aleluia. Il dit tout ça n'a demandé dans nom m'a fait pour nous. Pour petit la café ouais pour voir papa. Le qual que você pedir Deus. Ça qui va demander bon Dieu. Tudo o qual que você pedir Deus. Tout ça va demander bon Dieu. Ele dit tudo o que Il dit tout bagage. você pedir Tout ça que nous em demandons. meu nome, aleluia. Dans nom Jésus. Esse lo me hace, C'est ça aleluia. qu'il va faire. Pastor lá, nada tá impossível para Deus, Pas rien aleluia. qui est impossible pour bon Dieu. Se você pedir Deus para sanar, você Se me uma- malesa, aleluia. Si vous avez une maladie, vous va demander bon Dieu pour le guérir. O nome estel bin bisa hermano Axel
assure bami. Ou pas besoin de faire Axel prier pour. Seulement, solamente abrir beaucoup la son. Seulement l'ouvre cœur. Pour les manques camina bota senti et Mettez-nous que l'on sente douleur. Ay kebe. Solamente pour les manques, Seulement alléluia. mettez-nous. Abrir beaucoup la son. L'ouvre cœur. Pidi Dios toca. Dis bon Dieu touche. Pidi Dios sana. Dis bon Dieu guérit. Eta sana, alléluia. Et enfermedad tunkubai, alléluia. Et malesa tunkubai, alléluia. Eta chena, alléluia. Eta sana, alléluia. Dios qui te presente. Et Dios qui t'a donné le nom Axel. Et t'a dit bon, alléluia. Et Dios qui t'a donné. Et t'a donné votre alléluia. Amour t'a pidi. Parce que la chambre, alléluia. Ah, beau tomber pour la ciel, alléluia. Même si on demande pour me prier pour, ou même tout qu'on va faire. Dios t'a toqué, Bon Dieu qui alléluia. va toucher. Et t'a sana, Bon Dieu qui va guérir. et t'a libertable, Il va alléluia. délivrer. Romanon, Frère Samuel. nada impossible Rien para Dios, pas impossible alléluia. pour bon Dieu. Alabanza al Señor. Magosaden e testimonio di hermana Ingrid Kwabisako. Et puis de Dios pas cambiar et que cambiar su auto. Moi, remets et témoignage pour Ingrid. Ah, Il bah, t'a dit, il t'a demandé bon Dieu pour te changer machine et te gagner. Pero Dios a siele de uma manera de otra manera, Mais bon alléluia. Dieu fait lui, ils ont l'autre façon. Pero hermana no ta comprende ici. Mais c'est à pas de comprendre Pero ça. Dios a pone hermana de un prueba, Mais bon Dieu alléluia. mettez ça dans le prêt. Ela pone un sentimento que camina que ele não tá pensa que tá Deus a esse tá Deus a esse people want to cambiar su auto. Il faut essayer dans le chemin pour que il pas même penser c'est bon de faire ça pour changer machine. Ela caiu num acidente. Et puis il est dans un accident. Et une leçon, on la bail, Il était raison là qu'il est on a allé. dit qu'on a perdu. Il a dit que Pero il Deus perd. sempre Mais bon Dieu, tem gente toujours il y a monde dentro do caminho, dans le chemin. alléluia. On a bota Christian, alléluia. você chrétien. Não perde a esperança, Ou pas besoin de perdre alléluia. espérance. Pedi Deus, Mande bon Dieu, abrir caminho para l'ouvrir chemin pour. Et pas ciel. Il est capable de faire. Pero hermana descouragada. Mais c'est à te décourager. Não está sentindo nada Il n'est pas senti rien. dentro do seu coração. Dans quel encore? Ele pôr papia com Deus mais. Il va te capable avec bon Dieu Ela encore. odia. Ele Ela fâché. acha copicos. Il te fait un pile bagaille. Pero olha Deus a pôr rende ali Ele- su caminho. Il que bon Dieu mettez un monde sous chemin où, Pero eu olhei. et puis laisse ça. Ela senti. Il vient sentir. Ela bem bem. Il retourne dans Ela lui-même. começa a papia com Deus. Il va commencer à parler à bon Dieu. Deus assim su obra. Bon Dieu fait travail là. E sen ku nan adonai ai na me gusta e testemunho. E sen ku seguro adonai Et c'est là mon témoin là. L'argent que l'assurance a remettre là, e sen ei E e pode comprar auto novo. avec l'argent ça va acheter une machine neuve. Deus está grande, Bon Dieu aleluia. gloire. Deus está todo poderoso, Bon Dieu aleluia. tem pouvoir. Olha para pedir Deus algo, aleluia. Manda bon Dieu magaille. Está tunado. Ele quer barrar. Nada é impossível. Ah, pas impossible. A Deus, Pour bon aleluia. Dieu. Alabanza al Senhor. Glória a Deus, aleluia. Alléluia. Alabanza al Senhor, aleluia. Tá pensei, C'est pour ça. olha para bisa Deus. Là que dit bon Dieu. Eu vou buscar sua presença, aleluia. Chercher présence là. Botar aí a sua presença, Joindre aleluia. présence là. Alabanza al Senhor. Tudo o que eu vou pedir Deus, Tout ça au nom de bon Dieu. e tá donado, Il est capable de aleluia. parole. Olha, eu vou pedir no nome de Cristo Là Jesus. que au nom de nom Jésus-Christ. Está donado, Ele é capable de aleluia. parole. Alabanza al Senhor, aleluia. Dicon, Pour qui ça? pa etata, world glorifica. Peut-être papa capable de faire le pouvoir dans petite là. Alabanza al Senhor. Olha, eu vou pedir Deus, em nome de Jesus, Là que au nom de bon Dieu. Dans nom Jésus. etata, por glorifica. Et puis papa capable de glorifier De eu, dans aleluia. petite là. Alabanza al Senhor. E versículo 14 da Bíblia Verset aqui. 14 là dit comme ça. E você pedir algo de meu nome, lo me hasi também se você bisa. N'importe qui ça n'a demandé dans nom m'a fait pour nous. No qual você pedir Deus. Ça qui a demandé bon Dieu. Em nome de Jesus. Dans nom Jésus. E tá donado. Il est capable de parole. E tá assim ele para Il est capable de faire pour. Nada é impossível para Deus. Rien pas impossible pour bon Dieu. Pero e tá cana com fé também, Mais aleluia. ça demande pour marcher à la foi tout. E se você não tem fé, Si vous pas gagner la foi, você pedir Deus algo, si vous demandez bon Dieu ma sem gagne, fé, sans la foi, nada rien. tá passa, Rien aleluia. pas passer. Nada é impossível para Deus, Rien aleluia. impossible pour bon Dieu. Parce que là, il dit, na sua palavra, sem fé, Ele tá diz- impossível para agradar a Deus. Il dit la parole, sans la foi, il est impossible pour faire bon Dieu plaisir. Quando você tem fé, Mais besoin que la foi. ela vai pedir algo. Les que vous demandez ma Em gagne. nome de Jesus, Dans nom Jésus-Christ, o tá aí, vous capable de aleluia. joindre. Se que ela não tá aí ainda, Même si vous pas que joindre jusqu'au lieu. pelo esperar. Mais restez tendre. Esperar. Espérez. Deus está donado. Bon Dieu, Aleluia. parole.
Espírito Santo está aqui dentro de Se nós. Espírito bom Deus, ele Se anda você lá. pedir, aleluia. Se eu mandei, Ele está genado. ele vai remplir. Ele está tocado, Ele vai aleluia. puxar. Ele está livrado, Ele vai aleluia. deliver. Ele está sanado, Ele vai aleluia. guérir. Ele está libertado. Ele vai libérer. Se queira, você está dentro de cadena, aleluia. Et même si vous avez un fait, Cadena. même si vous avez une chaîne, Deus está quebrando a cadena. bon Dieu va casser chaîne yo. Ele quebra a cadena. Mandez pour casser chaîne yo. Ele está quebrando a cadena, não. La casser chaîne yo. Qualquer inimigo está para botelante, aleluia. N'importe l'ennemi campé devant. Você pensa, Deus, em nome de Jesus, em Bon nome de Dieu, Jesus, non, non, Jésus l'ennemi a dû y aller. ele está bem. Il a besoin d'aller. Alabanza, Senhor. Terceiro manan, Et vous dites ça, frère mio. pedi Deus, Mandez bon Dieu. lo qual, Ça qui como tem mistério de ti. vous avez besoin. Alabanza, Senhor. Alabanza, Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Alabanza, Senhor. Bem, Mateus, cheterabissa, quem que pedi está receber, aleluia. Il dit dans Matthieu 7, n'importe qui demande va recevoir. Quem que pedi N'importe qui demande está receber. Quem va me recevoir. pedi com entendimento. Ça veut dire demander à vous Pedi comprendre. preciso, Mandei. lo qual, como tem mistério de Demandez ti. précisément ça que vous demandez, ça que vous avez besoin. Pedi também as coisas se botar buscar a presença de Deus. C'est même gens tous qui vont chercher le présent bon Dieu. Ora vai buscar a presença de Là, vous Deus. cherchez le présent bon Dieu. Vai vai dentro do campo, aleluia. na chambre. Vai pedir Deus Vous demandez bon Dieu. para presença, Pour- por junto com Pour você. présence qui va penser avec vous. E tá assim, bota sentir ele, Vous aleluia. sentir, il va Tudo ensemble. na meta na casa, Il va aleluia. fermer la caille. Meta papia com Deus, aleluia. parler avec bon Dieu. Meta assim oração. Pendant ma prière. Pedir Deus algo. Demandez bon Dieu ma Me caille. não pôr assim oração mais. On va pas prier encore. Pelo mesola ou adoração abine. Mais même côté, il y a une adoration venue dans la bouche. Vai começar a cantar para Deus. Vou começar a chanter para Adorar Deus. Deus. Adorar bom Deus. Buscar a presença Vou de chercher Deus. presença de Deus. Deus a reinar-me, Bom Deus, aleluia. remplis-moi. Deus a tocar-me, Bom Deus, aleluia. touchez-moi. Deus a assistir obra de minha Bom Deus, vida, fais aleluia. trabalhar no momento. Deus não tá tudo coisa que vai pensar. Deus está o Deus todo-poderoso, Bom Deus, aleluia. não vai Ele está cair maravilhoso, tudo, aleluia. merveilleux. Ele está assim, tudo qual que vai pedir ele, Il faut tout aleluia. ça que vous demandez là. Tem adoração, Dans aleluia. l'adoration, yo. Tem alabança, Dans la louange, yo. Deus tem. Bon Dieu là. Ele está junto com você, Ele é ensemble aleluia. avec Ele está vous. escutando, Ele aleluia. apporte-o. Tem mirabo no polo lá. Vous n'avez pas faut pas qu'à prier. Pelo vai sacar uma adoração. Mais on mettez une adoration. Assim, adoração, adorar Deus. Commencez à adorer bon Dieu. Adorar Deus. Commencez à adorer bon Dieu. Buscar a presença de Comecei a Deus. chercher a presença de Deus. Deus está assim, su obra de Bon Dieu, vida, faites aleluia. travailler dans vous-même. Pas sobra nada. Parce que rien, Nada. rien, Impossível para pas Deus. impossible pour bon Dieu. Se você pedir Si vous demandez bon Dieu, em termo coração, avec tout cœur, ele está donado. il est capable de baoul. Lo qual que você mistério de Ça que vous avez besoin. Alabanza, Senhor. Deus adonami, aginami com o Espírito Santo. Bon Dieu, remplis-moi avec cet esprit. Olha la acabasse e sei para mim. Les qui Aleluia. viennent faire ça pour moi, Deus assim coisas maravilhosas de minha vida. bon Dieu fait bagaille merveilleux dans Me moi-même. acordar com o pastor Abissa, não tá para casualidade. Moi, songe, bon Dieu, en pasteur a dit, c'est pas par casualité. Deus atrasou-me aqui dentro. Bon Dieu, t'es venu avec moi ici. Pelo Deus tem plan para mim. Mais bon Dieu, il y a un plan pour moi. Deus tem plan para mim. Bon Aleluia. Dieu, il y a un plan pour Não moi. tá por nada me tá aqui dentro. C'est pas pour que merci moi dedans là. Deus tem su obra e tem quase em minha vida. Bon Dieu, il y a un Aleluia. travail qu'il a besoin de faire dans moi. Me acordar lá, Moi, songe, me tapata assim oração, pendant que tu prié, pedir Deus. Me dou por biba, sou aqui não, moi, tu aleluia. demandé bon Dieu, que dit bon Dieu, moi, pas vivre pour moi ici. Me tem minha família não, aleluia. Moi, j'ai une famille, moi. Me tem utiki, Moi, j'ai un aleluia. petit mon petit, Me não por assim, não. moi, pas capable comme ça. Pelo, ma queda na oração. Mais moi, rester dans la prière, Pelo, ma abrir minha mesa, mais moi, te aleluia. l'ouvrir, moi. Deus acaba aí na minha com o Espírito Bon Santo. Dieu, finir rempli avec cet Porque esprit. Deus, esse tá e prome. Moi, Pelo de bon Dieu. ministério é outro não. Ça, c'est le aleluia. premier. Moi, besoin de l'autre chose qu'on y a. Me não tá sentindo bom, mas ela me tá, Parce que aleluia. bien, j'aime te. Ministério me pare, aleluia. besoin para Ministério me casa junto Muito comigo. besoin, madame, Ministério me une junto Besoin de comigo, petit ensemble aleluia. avec moi. Pelo Deus hace coisas grandes, Mais bon aleluia. Dieu fait grandes choses. Primeira coisa Deus hace, Premier bagage, bon Dieu fait. Deus a tocar sur o coração de meu pastor. Bon Dieu touche qui est pasteur. É testemunho que nunca me não avisa. Et témoignage ça Não pas há jamais dit. testifica aqui não, nunca. Mon pas jamais témoigné Pelo ici. Deus hace sei. Mais bon Dieu fait Deus ça. a tocar o coração de meu pastor. Bon Dieu touche qui est Deus a pasteur. papiar com meu Bon pastor. Dieu parler avec elle. Deus avise Bon Dieu dit. vai ajudar irmão Joel. Allez de frère Joël. Ela bin bisami. Les vins dis-moi. Lomang masenti no mi coração amigo mi casa nossa papia acaba Frère, vous sentez dans quel moment avec madame nous parler déjà? para me filmar para bocasa. Pour nous signer pour madame. Pelo bocasa no
ta bini hundu kusunan. Mais madame, on n'est pas venu si tu as sama petit monde. So amino ting sing papaga bukasa un dia completo. Parce que je ne peux pas payer madame un jour complète. Et ta mital dia se kami. La travail demi-journée dans la caille moi. Anto a botambe buta si auto cospa mitambe. Et puis même tout capable faire l'autre bagaille pour moi. Mita pagé un petit sen pelo. Si ting autre job pour la si ola e bini e pour la si On paye on s'y corps et puis si quelqu'un l'autre job capable faire, il est capable de faire pelo et ting ku bin biba sel kami. Mais besoin venir habiter dans la caille. Alléluia. Alabanza Seigneur. On a vu ce signe qui me dit si pasteur. Elle dit que ça comme ça me dit oui pasteur. Notre problème. Pas de problème. Mita bay na oration. Moi dans la prière. Mita bay papia comme casa. Mal parler avec madame moi. Si eta kita na acordo. Si il est d'accord, nos ta si essaye on a fait ça. Jacques Alabanza Seigneur. Dios alléluia. Non ta pas casualidade mita qui te c'est pas pour casualité bon Dieu Dieu là. Dieu cause grande de mi vie. Alléluia. Dieu ta cause grande de mi vie. Alléluia. Go bagaille là. Complète de bon alléluia. Pasteur a béni sa messe. Pasteur a venu dire ça. Ma que ta contento. Moi t'es content. Pas mi casa bol bini. Pour madame cap venir. Pero ola ma baina oration. Mais les mal dans la prière. Dios a si otokos. Bon Dieu fait l'autre bagaille. Ma bail sel ka ma papia ko mi casa. Moi parler avec madame moi. Mi casa anenga. Madame moi refuser ça. Ola ma papia ko ne mi dit non, mi tin ko bin par so bla ki ko. Les pas la me dit non besoin venir parce que pour ça. Ni nota bail la ga mi yuna. Les dit non pas venir. Mi non ta mucho chiki alléluia. Mi nota bail la ga nan alléluia. Et ta discuter comme mi dit si c'est botin ko bin. Et dit comme non, mi nota bin alléluia. Alors mi dit OK, nota problème mi ta discuter ko mas. La discuter avec moi. Moi dit non faut qu'on vienne puis ma bail de oration. Mal prier. Timbia mi no polo la alléluia. Ma canta ala banzana Señor. Ma canta ala banzana Señor. Ma adora mi Dios. Ma busca la presencia de Dios. Ma busca la presencia de Dios. Dios así su obra, alléluia. Bon Dieu fait travail là. Dios abay toka. Bon Dieu a touché. Nostro Mercedes, alléluia. A touché c'est Mercedes. Ami, ola me yega iglesia minuta pata conocer hermana Mercedes. Les mauvais ici dans l'église là, pas connaître c'est Mercedes. Tampoco minuta sa si hermana atambe dating compagnie. Pas connaître aussi c'est à une compagnie. Pero Dios sa tout cos. Bon Dieu compte toute bagaille. Ola Dios ta asi. Ola bota pedir Dios algo. Là qui va demander bon Dieu bagaille. Com interloculação. Avec tout cœur. Et ta si ele ba Il capable faire pour. Abri pouco só compreender que me kubo aleluia. Dios não tá Dios chiquito aleluia. Dios não tá baca aleluia. Tá Dios vivo aleluia. Dios poderoso. É maravilhoso aleluia. Olha aí as coisas aleluia. Là qu'il a fait tout ça la fait yo. Nada não tá para sud de aleluia. Personne capable camper devant. Ah me tá bem muito por aleluia. Bossa hermana Mercedes a bini completo aleluia. C'est Mercedes côté livré, il vini. Ela bisa non suma Axel meeting gana di filma ba hermano Joel su casa. Lisi frère Axel, moi gen désir que moi pour me pour frère Joel, madame frère Joel. Non abisa mi. Il pas dit frère Joel ça. Não sa di como. Par contre comment pour sur ça tout cause. Mais bon Dieu compte toute bagaille. Me dit da beldade. Me dit c'est vérité? Ya, e ore mi ta baya selki. Eh bien qu'on y a embralé bon côté. Ora ma baya selki. Là qui mal parler avec elle. Mi ta bay filma ba bokasta. Il dit mon pral film madame. Ben junto kune. Pour petit yo capable venir ensemble avec elle. Essay a não Deus tá que assim algo para mim aleluia. Ele não Deus que assim algo aleluia. Olha lá bise assim aqui. Là qu'elle dit ça comme ça. Olhei, maya mami casa. Et puis laisse amourer madame moi. Bisa mi casa. Me dit madame. Hey, me tem romanco que eu dá-me. Moi eu sei que veio. Habita bem junto com o boi não. Venir ensemble avec petit. Nada é impossível para Deus aleluia. Impossível bon Dieu. Olha, mamãe tá sem. Deixa todo o papel não. Fait tout papier yo. Papel de mim não. Papier petit passeport não. Passeport yo. Tudo é coisa na direita. Tout bagage rangé. Lugar tá me casa suta dentro. Porque madame moi celle qui vient pour rentrer. Senhor. Pero me amante tudo o papel não, ela manda tudo para mim. Même voyer demander tout papier, il faut tout pour moi. Olha la manda tudo. Elle voyer tout papier pour moi. Madonna e sundi mi casa su. Passo mi saco e sundi mi no pol bai junto com mi casa. Moi bai seulement pas madame moi parce que me não abisa mi casa nada. Même pas dire madame moi rien. Olha mi ta papia connaît. Le m'a parlé avec elle. Me dit tout les costes ta bai bon. Alléluia. Mais tout bagage parler bien. Olha e papel de mi casa asali. Elle que papier. Me dit ta dibo asali plomé e sundi mi no ta ainda não ta asali. Me dit c'est pas mal de sortir avant mais c'est pas ça. Eu não tava tapando. Pelo me dit depois me dit me dá ganhando. Me dá ganhando. Et puis après me dit pas bon. Eu não nota den
ainda. Ndi permis petit toi Parce que nous sommes mal de gagnant, alléluia. Parce que et si nous disons à Sali, ndi pour la sortie. On a bobini, Mais pas si- tabine d'espèce, C'est là où alléluia. il est, Et c'est pour on la est la sortie comprendre de à la bande de Seigneur. On a la baille, il qui peut permis, elle me donne pas de. Les qui m'a mis permis on dedans. Elle a baille, elle a dit ça. Dieu, nous la gagne permis de Sali. Et lui dit bon Dieu pas qui te permis au sortir. Et dit mais nous ta baille la gagne nous la gagne permis de Sali. Lui dit pas déplacer qui te timon pas qui te permis au Top et sortir. permis de Sali. Malgré ça permis à sortir. On a permis de Sali, Les permis la à baille quoi? sortir. Là le chercher On peut comme roman, la mille. ensemble avec Le roman frère. ta content qui Frère non t'es content. et la queda. Il était lui-même bien Il fâché il bien était en colère. content tout. Lui pas content Pero il t'a kebini so. parce qu'il pas de venir pour compte. Ma comprendre c'est. Moi comprendre ça. Pero Dios ting su cosa. Mais bon Dieu gagne ça fait pas lui. Parce que Dios não tá así cos pa casualidade. Parce que bon Dieu pas fait rien pour casualité. Pero está así cos Mais na oldo. il fait tout bagaille dans On a l'ordre. tempo. Et puis dans l'air. On a tempo de milhão na arrega. Dès que les petits moyens arrivés, Não na bini. et puis Atanan. les yobini, mais tous les toits là, et madame Não tá palavra na mina, vai igreja mina, vai igreja mina. Levez camper. O sac Dios tá así. Aleluia, Aleluia. levez Não tá camper. aleluia. Dios tá así com grande. Dieu Aleluia. fait grande chose. Ça peut ser mita bisa tout dia comme Ça ça. m'a toujours dit madame moi. On la bota botin chance para vir igreja. Pendant on vient opportunité pour l'église Está trabalhando na hotel. parce qu'il a travaillé dans l'hôtel. Tindia bonomile. Il pas faut pas aller. Tá na trabalho tá. C'est dans travail là lié. Ma bisi. Moi, On la botin chance. Là je une chance. Para vir igreja. Pour venir l'église, No que da casa. pas arrêter la caille. Parce que Dios hace cosas Parce que bon grandes. Dieu fait grande Dios chose. hace cosas maravillosas. Deus paga merveilleux. Não dá para casualidade, aleluia. Casualidade. E tem que buscar a presença de Deus. chercher Tem que buscar a presença de chercher Deus. presença de Deus. Parce que Deus está, passou lá, Deus hace cosas grandes de Parce que vida, il fait grande chose aleluia. dans nous-mêmes. Repreender, tá hace cosas. Panan, Paul, quem família junto com nós. En pile mon a fait en pile ça veut que capable de faire famille ensemble avec yo. Repi sacrifício. En pile sacrifice, Pelo nada. mais não pode rien. assim. Yo pas capable de faire. Pelo Deus está tem seu tempo, Mais bon aleluia. Dieu gagne l'air. Não olhe, mano. Ou pas besoin Se quitter. você pedir Deus, Si moi de bon Dieu, para Deus crescer boa família. pour bon Dieu venir avec famille yo. E tá assim ele. Il va faire pour. Pelo botin ku abrir Mais on besoin l'ouvrir. Pelo botin ku buscar a presença Besoin de Deus. chercher présent bon Botin Dieu. ku buscar a presença Vamos de Deus. chercher por exemplo, aleluia. Olha, botar buscar a presença Vamos de Deus. chercher por exemplo, Deus está assim sua obra, Deus vai aleluia. trabalhar. Não tá para casualidade, Não tá pra aleluia. casualidade. Se que ela botar ganha, assim algo. Et même si on Se que ela botar ganha, assim algo. et si on va mentir faire un bagaille, Pelo Deus não tá gostar ganhamento. mais bon Dieu pas d'accord avec mentir. Buscar a presença de Deus Chercher présent bon Dieu avec com entendimento. avec bon comprendre. E olha, Deus tá mostrando. Et puis laisse ça vous va montrer No qual que eu botin investir, ça que vous aleluia. besoin. Amen. Pense a noite, aleluia. Aleluia. Lumanan, busca a presença de Deus, Laisse ça aleluia. femme c'est moi chercher présent Busca a bon Dieu. presença de Deus. Chercher présent bon Dieu. Deus está assistindo obra dentro Bon de Dieu va faire travail dans vous-même. nem bobida. Busca den bangwak den 1:16 On a regardé dans Jean chapitre 16 versículo 23 verset 23. e 24, aleluia. Jean Alabanza. 16 verset 23 verset 24. Alabado Deus humana te presente, daqui de presente. Alabanza Senhor. Alléluia. Eta bisa sini aqui. Riba edia ei bosolo no hasi mi nenhum pergunta. De verdade, me tabisa boso. Kiko boso pedi etata ele dona boso de mi nombre. Aleluia. Il dit comme ça, jour ça, nous pas poser une question sur rien. Ça m'a dit nous là, c'est vrai oui, n'importe bagaille nous demande papa non non moins là-bas non li. No qual de verdade, me tabisa boso. Ça m'a dit nous là, c'est vrai oui, Kiko boso pedi etata n'importe bagaille nous demande papa, ele donabo il va pas où li. den mi ele donabo boso den mi nombre. Il va pas où li Aleluia. non non moins. Está donado de no nome de Cristo Il Jesus. capable ba où li non non No Jésus. qual que você pedir Deus, Ça qui aleluia. va demander bon Dieu. Está donado. Ele capable ba où. Nada é impossível para Deus, Ah, é aleluia. impossível para bom Está Deus. donado tudo o qual que você Il mestre, capable ba où tout ça au aleluia. besoin. Pedir Deus com entendimento, Mais bon Dieu aleluia. a bon comprendre. Pedir Deus com compreendimento, Demandez bon Dieu a aleluia. bon comprendre. Pedir Deus com interboculação, Demandez bon Dieu a aleluia. tout cœur. Abre promessa, aleluia. L'ouvrir ou même. Abre promessa. L'ouvrir. Para pedir Deus algo, Demandez bon aleluia. Dieu Se está bagaille. auto Se mestre, c'est uma machine, aleluia. tem besoin. Você está trabalhando. Ou a Vamos ter trabalho. auto Ou novo. besoin de machine peut-être une machine Deus neuve. está abrindo
capable de donner. Bon Dieu capable baouli. Just stay. Bon Dieu là. Presente. Li présent. Et ta qui t'aime présente. Li en dans la Et ta présent. escuchable. La Alléluia. écoutez. Si vous êtes mal, alléluia. Si vous malade, Pedi Dieu sanabo et ta demandez bon Dieu qui est capable guérir. Nada impossible. Rien impossible pour bon Dieu. Versículo 14 bisa. E ainda boso lo recebi para boso gozo por ta completo. Alléluia. Verset 24, il dit, jour kounye a, nous pas commander rien nan non moins. Ting biaha, buta pedir Deus. Il y a parfois demander bon Dieu. Pero não pedir de nome de Cristo. Mais on pas demander bon Dieu dans nom Jésus-Christ. Ora pedir alléluia. Les que vous demandez, Vous mettez ça, alléluia. vous devez connaître Como vous pedir? comment on demander. Pedir algo que vous mettez Demandez un bagage que vous besoin em nome de Cristo Jesus. dans nom Alléluia. Jésus-Christ. Ora vou pedir em nome de Cristo Les que vous demandez Jesus. dans nom Jésus-Christ, Deus está escutando. bon Dieu va écouter. Está donando. Il est capable de Pastor, baouli. não está por nada. Parce que c'est pas pour grand messie. Deus a mandar suyo Bon Dieu voit petitlia, a morrer. vient mourir Ele vai eclose de Calvário sous para bois nós. calvaire pour nous-mêmes. E para seu nome pour glorificar. C'est pour nous capable de glorifier. Alabanza al Senhor, aleluia. Aleluia. Deus está grande, no mano, Bon Dieu aleluia. grand frère, Está todo poderoso, bon no Dieu a tout mano. pouvoir. Está maravilhoso, Bon Dieu aleluia. merveilleux. Ora vou pedir algo, demander aleluia. um bagagem. Ele donabo, Ele vai aleluia. baú. Glória a Deus, aleluia. Alabanza al Senhor, aleluia. Alabado seja tu nome, Aleluia. Senhor. Pedir Deus com entenda o coração, no Demandez mano. bon Dieu à aleluia. tout cœur. Pedir Deus algo, botem mestre, Demandez un aleluia. bagage que vous besoin. Está donabo, Ele aleluia. capaz baú. Todo qual que botem mestre, Tout ça au aleluia. besoin. Se bango alguém 5, versículo 14 e 15. E não nos vai terminar. Aleluia. On regarde dans 1 Jean, Glória a Deus. alléluia. 5, 1 Jean chapitre 5, versículo 14 verset 14 e 15. Aleluia. et verset 15. Alabanza al Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Alabanza al Senhor. Alléluia. Maravilhoso ele, Senhor. Aleluia. Merveilleux Seigneur. 5, versículo 14. Ele está pensando assim aqui. Alabanza al Senhor. Alabado Deus, tanto que você busca Ele. Ele está aqui descendo, Ele está Deus todo-poderoso. Bon Dieu là, il a un pouvoir. Alabanza al Senhor. Ele está pensando assim aqui. E essa aqui está em confiança que nós temos so dilante. Que se nós pedir qualquer coisa conforme sua vontade, Ele atende nós. Alléluia. E se nós sabemos que Ele atende nós dentro do que nós pedimos, nós sabemos que nós temos e peticionamos que nós a pedir de Deus. Aleluia. Amen. 1 Jean chapitre 5, verset 13, verset 14, il dit, verset 14, verset 15, il dit, c'est peut-être ça que nous pas sauter devant bon Dieu. Nous connaissons la côté nous si nous demandons qui choisit, qui d'accord avec volonté li. Comme ça, non seulement nous connaissons la côté nous, les nous faire on demande, mais nous connaissons tout la ban nous ça nous demande là. Amen. Aleluia. Então isso assim aqui. Essa aqui está em confiança. Il Aleluia. dit c'est ça qui c'est confiance là. Que nós temos so dilante. Et nous gagnons devant. On a beau confiar em Deus. Les que Aleluia. confions dans bon Dieu. On a confiar em Deus Les que todo-poderoso. confions dans bon Dieu tout pouvoir. On a pedir algo. Demandez qui choisit. Que o mestre de Qui Deus. a besoin. E está pensando assim aqui. Essa aqui está em confiança que nós temos so dilante. Que se nós pedir qualquer coisa conforme sua vontade. Aleluia. Alléluia. Il dit n'importe ça que nous demandons, selon volonté. Se eu pedir qualquer coisa. N'importe ça, on demande. Qualquer coisa da bisa. N'importe bagaille, il dit. Qualquer coisa que você pedir de vontade de Deus, La aleluia, volonté, bon Dieu. está Il est donado. capable de baoul. Alabanza ao Senhor. Está atendendo nós. L'attendez-nous. Pelo sibo pedir-lhe conforme sua vontade. Mais on a besoin de demander, selon volonté. Alabanza ao Senhor. Está atendendo nós. Il est capable E de se demander. nós sabemos que está atendendo nós, dentro do que nós pedimos, nós sabemos que nós temos e peticionamos que nós a pedir de Deus. Il dit non seulement nous connaissons la côté nous, les nous faisons une demande, mais nous connaissons tout, la ban nous, tout ça, nous demandons là. Tudo o que você pedir de Tout Deus. ça va demander bon Dieu. Qualquer coisa você N'importe pedir de bagaille. Deus. Se você pedir de Deus,
sous volonté, Si vous demandez selon volonté, li, conforme sous volonté, selon volonté, est adonnable. il est capable de baoul. Est adonnable le qual que vous Il est capable de baoul ça que vous besoin. est adonnable le qual que vous dites mestil Il est de capable de Dieu. baoul ça vous besoin. Maman, Frère Samuel, pedi Dieu, demandez bon Dieu. qu'on tel beaucoup la son. Avec tout cœur, Pedi Dieu algo, demandez bon Dieu bagaille. que vous dites mestil Que vous de Dieu. besoin. On va vous pedir algo, Les qui vous demandez bagaille. que vous dites mestil. Que vous besoin. Pedir le com entendimento, Demandez-lui avec bon comprendre. pedir le com compreendimento, Demandez-lui avec bon aleluia. comprendre. Pedir le conforme sua volonté. Demandez-lui selon volonté. Et adonable Il est capable de tout le qual que vous te Tout pedir, ça que vous aleluia. demandez. Alabanza al Signore, la garanzia fa parla, On nous aleluia. le fait camper. Alabanza al Signore, aleluia. Gloria a Dios, aleluia. Alabanza al Signore. Alléluia. Oh Dios, te la gloria, nos la alabamos, Jehová. Thank you, Señor. Dios está grande, aleluya. Bon Dieu grand. Está todo poderoso, Bon Dieu hermano, que tu aleluya. pouvoir, frère Seigneur. Está maravilloso, Dieu aleluya. merveilleux. Está toca a noche, aleluya. Touché à soi. Está liberta a noche, Ah, aleluya. libéré à soi. Si va pedir algo conforme su voluntad, Si aleluya. selon volonté. Está donado, aleluya. Baoul. Oh, la va pedir algo. Et que vous demandez bagaille. Oh, cualquier cosa va pedir Pour Dios. ça, demandez bon Dieu. Está donado, aleluya. Lumanan, Frère ma Samuel. pedir Dios. Que vous demandez bon Dieu. Tout cause ma pedir Et Dios. tout ça que vous demandez bon Dieu. Il a donado. Liban moi. Não tá bom, me tá mais milhão por abo. Et pas parce que moi plus bon que vous-même. Pelo, Mais, me tá pedindo Deus. je demande bon Dieu. Com enter meu coração. Avec tout cœur. Ma abre mi mes. Moi, te l'ouvrir moi. Tá pedir algo Je demande lui un aleluia. bagaille. Me tá para bini nobo aqui não então Je pelo. fais qu'à venir ici à tout neuf. Me tá pedindo Deus trabalho trabalho fijo. Moi, demande bon Dieu au travail fixe. Deus a Et donado. puis bon Dieu, ban moi. Pelo, me tá para tra liba contrato. Et moi, Pa je onde. travaille contrat pour le monde. E companhia como me tá Dans la trabajando. compagnie qui me travaille là, Me tá tem desejar para trabalhar para companhia mes. moi, j'ai désir de travailler pour la compagnie même. Depois 2 anos e meio, pela 3 anos. Après 2 ans et demi pour aller 3 ans, Deus alaga me trabalha e companhia mes. bon Dieu, ban moi pour opportunité pour travailler pour la Agora compagnie que me même. tem companhia, me tem trabalho fijo. Quand il y a encore un travail fixe, Me tem tudo les coisas que tem de trabalho. moi, j'ai tout le bagage ça qui est dans le travail là. Seguro de morto. Et assurance la mort, Seguro tudo les coisas de família não. assurance famille, Tudo coisa tem. tout le bagage là-dedans. Paquete completo. E paquete Olha, completo. Deus está donando. É que bom Deus Olha, falou. vou pedir Deus algo. Demande bom Deus Ele está bagay. donando algo completo. Ele dá o bagay Ele completo. está donando algo. Il pas Falta de il pas jeito. ba ou bagay qui Il pas manque. donando algo Mais ba ou completo. bagay complète. Deus está grande, Bon irmão. Dieu grand frère. Ele está todo poderoso. Bon Dieu que tout pouvoir. Não descourajar, aleluia. décourager. Não cair na vergonha, besoin aleluia. de Pede Deus. Demandez bon Dieu. Parce que Deus tem tudo Parce coisa. que vous avez tout bagay. Não descourajar, aleluia. décourager. Não cair na vergonha para Pas pedir Deus besoin algo, de aleluia. besoin de Parce que lá é sua palavra bisa. Parce que parole dit. Qualquer coisa você pedir Pour ça ele au mandeli, conforme sua vontade. selon volonté. E para donar. Il est capable ba ou. Não manan. Frère Samuel. Pede Deus. Demandez bon Dieu. Le qual que você me Ça que vous besoin. Não pedir para pedir. Pas demander seulement pour demander. Não pedir para pedir. Pas demander seulement pour demander. Pedir. Mais Algo demander. essencial. Il y a un bagage essentiel. Le qual que você me estende. Ça que vous besoin là maintenant. Alabanza al Señor. Alléluia. Gloria a Dios, aleluya. Alléluia, Jésus. Alabanza al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Si Dios está papia kubo bida ahoy no Si bon Dieu aleluya. parlait avec Asoya, Bupo la bindinante alta, aleluya. on va passer les Papia kubo Dios, aleluya. Parler à Bindi Dios algo, aleluya. On est bon Dieu bagaille. Dios está tocado, On est aleluya. capable de toucher. Dios está donado, lo cual kubo On tingi va stila, pas où ça aleluya. on besoin. Si Dios está papia kubo corazón, Si on veut parler dans aleluya. quel Asoya, Bin na altar, viens aleluya. dans l'hôtel là. Bin papia kubo Dios, Viens aleluya. parler avec bon Dieu. Bin pedi Dios algo, aleluya. Kubo tingi stili di, Bagay que besoin aleluya. na Está donado, lo cual kubo tingi Là-bas où ça on stili, besoin. Parce que là, nada, nada é impossível para Deus. Possible bon Dieu. Se você para Deus cambiar trabalho, aleluia. Si vous voulez bon Dieu changer le travail. Se você para Deus donar trabalho fijo, aleluia. Bem altar, aleluia. Deus está donando, aleluia. Bem pedir Deus algo, você investir, aleluia. besoin. Alabanza al Senhor. Alléluia. Glória a Deus, aleluia. Cansa y carga y la activo postrar, presentando mi forma. A mi forza renovar y porque ahora soy mi sabota capaz paz
Papi, à beaucoup de choses, alléluia. Parlez à bon Dieu. À beaucoup de temps, alléluia. Même qui est l'autre là. Il dit Dieu, c'est quoi que vous dites, messie. Mon bon Dieu, ça a besoin. Papi, à beaucoup de choses, alléluia. Parlez à bon Dieu la soeur. Et ta toca, alléluia. Et ta jeune aïka, va se et ta liberté, alléluia. Just as it hold, hallelujah. Just a glad you know, C'est grand frère qui s'est et as it hold, that is what he, hallelujah. fait travailler dans le monde. Papi, à beaucoup de Dieu, ce matin. Parlez à bon Dieu, bien-aimé. Abre la population, alléluia. Oui, cœur. Parle ici, le poids, comme tu dis, Recevoir ça au besoin d'amen. parce que Dieu est grand. Parce que bon Dieu grand. Et t'as quitté le presente. Bon Dieu ici à la presse. Et t'as toqué, alléluia. Touché à sphère. Et t'as passé, alléluia. C'est là, alléluia. Et t'as jeune homme, alléluia.
Dios. La nossa oração vai vir aqui para receber Deus de subir, aleluia. Igreja também responder a oração. Sabe, irmão, aleluia. Vai Deus tocar e vir aqui, aleluia. Tem que dar no caminho do Senhor. Aleluia. Aleluya, van clama iglesia, van clama. Dios está, bota grande, bota precioso, bota maravilloso, Padre. Oh, Espíritu Santo, a vos conoce corazón, Espíritu Santo, a vos conoce alma, a vos conoce espíritu, Espíritu Santo, a noche, Padre, mira de vida aquí, Padre, mira de alma, no Padre Santo, Tata, mira de vida aquí, miré, vos conocés, vos sabés que está Jehová, vos conocés su intención, Padre de la gloria, oh Dios mío, Tata, vos sabés, Dios mío, Dicón, ¿cuál es el motivo, Padre? ¿Cuál es aquí dentro, Padre Santo? Oh Dios mío, mescos con el rey de Saúl, él va a salir, va a buscar un rico, pero Tata, él va a encontrar un corona, Padre, Dios mío, vos sabés el corazón aquí, Padre, vos sabés la intención que la había aquí la noche, Padre, pero Tata, él puede salir diferente, Padre, Dios mío, me te rogaba hoy noche, Jehová, visité, Padre Santo, un trato especial, Jehová, llamen a su nombre, Padre, oh Dios mío, no está para brecha hoy noche, Jehová. Nos está baja muralla hoy noche, Padre. Nos está declaré completamente libre, Padre Santo. Nos está por Dios mío, por bendición reposar, libre vida que hoy noche, Jehová. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Danke, Señor. Danke, mi Dios. Aleluya. Del cielo tu fiesta, aleluya. Alabanza al Señor. Van cantar más, aleluya. Pidi Dios llenado, aleluya. Ven llename, aleluya. Se llenó la de Espíritu Santo. Pide Dios, lo cual como te investigué, está tornado. Dios se mencionó. Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Gracias, Señor. Danke, mi rey, danke, Tata, danke, mi Dios. Alza tu mano a la iglesia. Llámale danke para su palabra hoy noche. Llámale danke, llámale danke, llámale danke. Danke, Señor. Danke, Jesús. Danke, Espíritu Santo. Danke, mi Dios, Padre Santo. Prosperamos palabra Jehová de cada corazón, Dios mío. Padre de la gloria. A vos te escucha. Siempre, mi rey. Vos te escucha, Padre. Oh, de la gloria. Tata, como ayudanza, mi rey, Dios mío. Para no poder seguir bate, para no poder seguir llama, para no poder seguir buscar, Dios de la
la gloria. Señor Dios mío, le voy a contestar Jehová, según mi voluntad, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor. Danke, mi Dios. Danke, Señor. Aleluya. Dios bendiga.